Maukuom josiasa kotanegi jatend duond bura mar Movement for Democracy and Growth David Ochieng ojiwo jatend piny Kenya William Ruto mondo omi owinji ywak jopiny kod ote magichiwo ewi paro mar chik mar omenda 224. Kolose kinde ndiko jokanyo mag duond bura no e kaunti ma Vihiga, David owacho ni medo osuru mamoko biro rocho chumi mathurka kendo kwedo twak mar pogo mwandu Kenya kotenre kod kwan oganda. Okogana jo Kenya mondo mi oyier jotelo ma onge mibadhi kata kweda mag dhoudi mar ni mago gin moko kuom gigo moserocho chenro mapachoka moloyo to mago mag dongruok. Mimi kama David Ochieng mwaka jana nilikaa na rais kuhusu finance bill ya mwaka jana, and he convinced me that as a president, if we allow him to have his housing levy, if we allowed him to have the social insurance health system, if we allowed him to have NSF going up, he's going to build this country, reduce our debt. Na mwaka jana mimi nilipiga ndio. Mwaka huu sikutegemea kwamba tena tutapeleka ushuru juu. Mwaka huu nilikuwa nategemea kwamba tutapata wananchi nafuu. Tuambie kwamba mwaka huu hakuna finance bill, tunafanya mambo yanaitwa consolidating our economic policy. Lakini nilikuwa ni kama siko nafikiria vizuri. Nikaangalia ile finance bill ile imeletwa mwaka huu. Mimi nikasema kwamba ndio rais rafiki yangu. Rais mtu mheshimu sana, lakini mwaka huu nimesema kwamba Wakenya wapewe nafuu. Kwa sababu mimi nasema kwamba wiki jana nilipiga no, wiki pia nitapiga no. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba tungependa wananchi wasikizwe.